Kayen la cho ma tek. May birone lok ma ini lok social media ni. Ene dong lok ma chulu mi rukat iye chwin gya chulu gu win. Kayen la cho ma tek. Onyo ini te dako ma tek. May te kum nyapa meni ki kum ini te nyako onyo dako ma tek. Kayen la cho ma tek. In dako ma tek. Wek wo ki gang kany. Utim la ming mada numir po du gang. Utim la ming mada u chardan por gamente. Kayen la cho ma tek. In dako ma tek onyo yina wubi nyo nyako ma tek. Ali which cherele kaka utim. Kaka mutimu ke iye. Pian chwinyi ka chwene pingo timu dugu gang. Ini chet ko tim kuno. Chere chak wo ki kuno. Kapuri tika wo ki Uganda wakany. Ngong. Utim la ming mada. Yin la ming. Yin la volo. Ka yin chwa chopo chora. Le ko tim. O timu chere wa kuno. Ka udugu. Yin koi cheri wa nen ka igwa. Koi cheri. Auli which yato wakuno wanen kai loko wakikuno kamutimu loko ke yeni. Chiwa mogo ni gwa. Endo bino mere kalere social media. Boss me kono leave home. Kayin chwa chopo chora make buri ye gwa. Chak loko gin mayam boss me go loki kom gamenta ni ke kome. Pay bien ka loki kom boss me. Boss me yamo ke make gamenta directly. An Lapwony. Yin nga retika rage social media. An Lapwony. Ikarcha an Lapwony. Ikarcha ana kemeki Museveni. Lokmano mir Museveni win. A wajo win yoko weng. Ka yin la cho. Siet kuja. Wek Museveni win loki. Waj kita yamana wajini ka da. Pora bot mogo. A pora bot mogo ya. Ka timo kumanchi anbena be liel. Ka timo kumandano bebe wacha gwa. Ka yin la cho. Onyo yin dako ke kom yin nyapa meni. Le ko tim. Sere rad luak lok mutimu radio ni weng. Anen kay dugu gang. Anen kay dugu. Ma pat ke eno. Ma pie chero ko tim kuja. Chake gang kany. Ka yin ti nyapa mena da ma chak koru chungoli rit. Kaiti nyapa mena da manyimu chungo komo terele ruet. Kaiti cho kom la cho ke kome chwa cho po chora. Ma mano ngwel. Lok ma honorable boss me gutimo logo ikom gamente ke gang kanyi. Chak loko ne chawani. Apora bot muneko. Chak loko ne chawani. Kawek wangeni yin bene twero. Endo don koro ma don boss me go dugu gang. Do maro futlo ke gamente. Gamene don merne boss mi go bed ga Gwok lo tieno ne Gwok family ne o Gwok pajo yinde cha ko bien o la ming mada o tim ne no we fuke nya ka yin la cho a lego dano ma yam go bed ka winyo nyik lok ma ana lok bot gamente nyik lok ma ana lok bot lo tela o cho lok yo wen o meeting jo matika ngware social media o cho lege inbox wajbor gini wek nyi o timo bedi ka yin la cho lok nyik lok mautimu loko igini weng wek panen kay biru gankany miyu mogo boss me ko ni kono Jago kono Jago ki bedo ya gwa ya Jago yin bene twer o wa nuchu pa boss me itwer o wa nuchu pa boss me kong yin Jago yin kono yin Jago man yin ticket gina ngo yin Jago what are you yin Jago. I still have a case with you. Ibino ganga igamo chente ke chia. Ibino ganga. Imaro ko tie ko wenki bana. Ibino ganga. Itugo wa pool menono. Ibino ganga idonyo ganga. Itimo jimi weng menono. Idonyo we hotel la menono. Man kunyono tika yenyo likes i Facebook, likes i YouTube.
ka yin la cho Jago ka yin la cho cherry YouTube chak loko nyik lok mayam boss me guma be yin do be copying try to copy because we peke metemone capacity ni mo peke metemo gina anatimoni tem kong capacity ni mo tie metemo wa loko gina ana loko wek bir mer social media ngong ibi no peko mo ma wi po bi will gamente we itia kemike gamente we ibi no peko mo ichin gamente ma wi po bi will utim tek maraj pe nyepe kumutim kono yin Jago kono yin Lapwony ire la cherbot dagona ka chako nyeno bi dagona for the first time ma an fra ay ke gang in Jago ye cher ka nyeno bi dagona ka tindong ya itia loki koma ho ko tim ngot Jago Gwok we fall amero wacho bor ka chuli ni la kilok money maka ikare mangato money futika dange ke new team ho boss me kongo boss wona chulu lingo litik endo ka do no pego litop chiro wunu chako bieno ho pedo nero wa boy ni boss me dan mara pedo nero ire yenyo ko boss me pingo total Jago gamente chien la itamo ni itiga luenyi kom boss me itiga luenyi ki gamenta ye itamo ni itiga yeto boss me itiga yeto gamenta ye gamenta yo duaga gang yin ko iring wanen ka irinyo ma pie rinyo ko e chak timu gina boss me ko timu gankanyi lok ma boss me ko loko gankanyi we wanen ka itwero ragem ko me miyu social media ni no malatian mo no pero ana lego ni ngato po luong nying boss me pian boss me ngayu pingo ene ye ni we gati ki gamente ikarma ana ki gankanyi wunu konya an ki ngo wuna chuli ma dogu duong ukonya ki ngo gen ma wuna chulu ngeyu ere ye loge social media action ni ki kwan lutino pangari ki twali gankwan peutwero action ni ki nen yumo me kwanyo boss me ki kama tiye ki duok gange peutwero so ana dugu gang through gamente dugu na kai mirni a forcing in we ring bene mede kai mirni ana forcing in we ring I have all the formulas that can make you run peobi wachi ana raj kono yin Jago kono yin Lapwony mind your business leave me alone ana dugu gang first of all mira chakke konyo luwe kangat ma mero rwako luwe ipego ma ana karo ke ye umira wach ki luwe ni kany socket ni pe rwake chi kany raj button in pe pressing ti red umiro ana ye out of experience a wach ki luwe ina nga me bion ka dange wiya ka ana ti afonyo luwe ina nga Jago Gwok we fall nino me no pero a chuli peo dange kinyia iri tiga luen ke gamenta ye not me so anytime you can get problem anytime but never call my name because I am not the government ana ye tiki gamenta yo wega dugu gang wega Gwok lutino na ni chake tino cheranyim Jago Lapwony Jago pe ngam mwinyi ka lokenyia pe teri koma anymore I've warned you teke no pego tap a chulu mi peo dange kenya because an gerako inti a kemiki gamente mo do an gang Jago Gwok mwinyi fall Gwok mwinyi an gera lok mon ye lok loy la tone ana pegeye lok loy la to ana pegeye Jago Gwok mwinyi fall